Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ballagha ar-risalah wa a'adda al-amanah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Ayuhal kiram yang saya muliakan, saya hormati Bapak Kepala Desa bersama jajaran perangkat pemerintah desa. Saya muliakan, saya hormati imam desa beserta seluruh para asatis, para guru, pembimbing, pembina tahfizul Quran yang dibina di masjid kita ini. Narampi nabita siti hadisna riwatuna makutana pangulutta Umar bin Khattab riwatu Qur'ana kedo tanai ukutana Madinah. Ya komelo diibaratkan papada talemme nama sambah. Kedo tanai ada beberapa gunung di jazirah Arab itu runtuh. Mati tahu. Maka dia pangulut Umar, ya Rasulullah, aga wad dipatenangi uwaye, aga wad dipatenangi bulu'e, aga wad dipatenangi api, nadik nakasolang. Sid dibawa jawabannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fal yufaqihu fid din. Tanengi agamai riatinna rupa tauhid. Betuana ada tanengi akurangi uko atinna anakta. Rihat desa lain yang narampe Nabi tak na iya pakunna tanai pakapala akurang. Jadi aku meloki pakunna kampota pakapala akurang ya nak tak. Ini bu, saya muliakan, saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang sempat hadir pada siang menjelang sore hari ini. Mudah-mudahan sininna engke hadir si matai pasiha iri pong Allah Ta'ala, amin. Ya. Acara maulid maulukenge tentu pada pahamanannya maka de tungke taung ipafole. Dan saya kira kurang lebih 3 tahun terakhir biasa ya roh di nakada kota, di nakada kampung maegan itu anak-anak tamo ko kampota biasa nariko pole masikola sa liwang tapali su kampungin nasa ya roh maulu de na wadding bid'ah. Iya, tentu pemahaman seperti ini bertentangan dengan adatul muhakkamah. Ya roidi tu fanritata angka yaseng ada mabiasa di kampungnya de nasi salah si bawa agamai itu termasuk ibadah nariku maka singinya nah. Ya, nasabak ya rupalai sengi ibadah si bawa ada nya. Ya ko masam pajak degagan ya na olahraga sana namo suju rokok pak. Ya ko degagan ya na olahraga ya sana. Tapi ia ko jok kaki mak galung, jok kaki mak dar. Angkan ya nalalen na atita mudah-mudahan lolonga ki dalle mak baraka
nawaddingi nandre anak tak nandre wijawijata nandre bayeneta nawaddi simata makasiwian ripong Allah Ta'ala fahuwa ibadah pakasiwian ibadah yaitu nasatu pandritana. Jadi itu pasilaingan ibadah dengan adat hanya niat saja. Yaitu na tu sabakna tu pandritata sininna kita na buka di mukaddimana dengan kalimat innamal a'malu binniyah. Sininna amalai tak gatung iri niat. Namun joka ki ko masigi epa bu joka ki mam maulu ye ko yaro niat tai telomi bawa ya katai atan niat ibadah. Iya, tapi ko joka ki masigi epong Allah Taala ya katai melok ki mengkalingi rampe-rampe na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka de Nabi tak nigi tau tudang cinampak bawang. Irampe-rampe ayatna pun Allah Ta'ala nan niya hadisna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istami'a wa ansit ipadecengin kalingana ipadecengin tumanninan maka ni Nabi khairum min alfi rakaati malabbi iyatu apalanna na iya si 10 rakana sampaja sunnah. Jadi tu data ko ibu malabdi ina iya si 10 rakana sampaja sunnah. Ya ko makasingin ya Nah ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi ini 2 bawang. Dek nama lampe, 2 bawa tujuan apa? Yang pertama di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Maka dia pun Allah Ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad pura dek utusuk ko mancaji suro rilebok na yewelino riolo purana utusuk ya rimun ripurana utusuk suro mak yolo kecuali di bawah tujuanna la ilaha illa ana fa'budun untuk menyampaikan lori sininna rupa tawe maka dek gaga mappatuo dek gaga mak beredalle dek gaga mappamate dek gaga mak berelasa dek gaga mappapajalasa illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya miro tujuanna Nabi tai pancaji Pak Murok sidi. 10 tahun etana Nabi ta macarama kota na Makkah. Na inapal lete lori Madinah sit di bawah dakwana Nabi ta. Aga yaro la ilaha illallah dek gaga mappatuo dek gaga mappamate dek gaga mak beredalle dek gaga mak berelasa illallah kecuali pun Allah taala. 2 atau malasa pada lasana, pada pak murana, pada doktorokna, sit di paja lasana, sit di mata rumate. Magai, nasabak pun Allah Ta'ala mapa paja lasa, pun Allah Ta'ala mak berelasa, pun Allah Ta'ala mapa mati. 10 tahun etana nak dakwang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukutana Makkah ya kalimah. Ini jamaah dirahmati Allah. Dan kita melihat sekarang Bapak Ibu dirahmati Allah. Kita memahami bersama kita berada dalam kondisi pandemi COVID-19 angka siasat corona. Bu, angka gak kau kampot tanakan na corona. Angka, ada itu gagal. Alhamdulillah. Tapi biasa yang kalinga ya corona. Biasa. Nah, mapamula anak bikcu letuk nenek-nenek macam mana nih maka corona. Betul tidak? Iya. Bahkan biasanya tahu ya ko angka mate magati inenggarak corona ina pun Allah Taala. Yan ang kamate nasa tanya to ga corona. Iye. Tanya yaro nenggara makada yaro ya sengnya amate ngang anjal. Padahal manas sa ayat na pun Allah Taala, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Narik ko nadapi ajalun na tasik di rupa tau de na wadding itambay de na wadding ikurangi na mo set di datik de to na wadding jamaah dirahmati Allah. Cuma de gaga to misengi upan na to mati tiga ki monro mati piki carata mati iya mi deni sengi tawe siaga e gana lise na masigi e de gaga misengi ale na koe upan na mati baja ga sangadi ga matu ga ulepe ga betul tidak. Yang kedua de to gaga misengi maka de upan na to mati ya tiga ki monro mati o koki ga bolata o koki ga lalengin alap koki oto koki ga yase na ranjangi koki ga yase na otoe de gaga misengi. Iya.
Kemudian yang ketiga, dek gaga misengi maka dewe peki carata mati leu-leu ki ga tuda-tuda ngi ga matindro ki ga dek gaga miseng. Dan tidak ada yang tahu bapak-bapak gayolo, ibu-ibu gayolo. Deto gaga misengi idi gayolo bu ustaz gayolo dek gaga misengi. Tapi aku angka kasih idi na yolo. Anjasana ustaz. Dan ini ajal tidak ada yang tahu pak. Deto gaga jamina malasa patawe na mate. Angka bali bulaku biasa. Macawa-cawa minamate. Silolona pole makdome lesu bolana pakanai. Liwa cawana. Macawa. Tuda-tuda cawa-cawa tapa angka cicak lupa pole ya sena patolo bolai. Tappa yolo na taselangi mati toy. Sebawat kuna buat cicai buat to balok-balok naga pauluna. Artinya apa jamaah dirahmati Allah? Ya raja sengi aja lang. Dek gaga to misengi tega ki monro mate upan atau mati piki cara mati. Maka dari itu yang paling penting harus kita perbaiki adalah akidah tauhid. 10 telu tahun etana nabi tamunro tanah Makkah sebelum lete illor Madinah hanya satu dakwanya la ilaha illallah. Dek gaga mapatu dek gaga mapamati kecuali pun Allah Ta'ala. Iya. Nah jamaah dirahmati Allah, bagaimana kita kondisikan di daerah tak ya la ilaha illallah? Riolo pernah riolo pak, angkariasan anak malayang. Tapi saya yakin oko kampo tak degagang ke anak malayang. Iya. Kumi kampoku mabela. Ya roya kampoku di Bone. Ibu bapak orang Bone. Istri saya orang Wajo. Ya. Jaroko kampuku ro. Mapamula neneku rong kato. Ya kulesu nak boleh masiko lau ko singkang upadangi maka daka agamana ji ya bocok-bocok macelak makuning itaru kamarai. Nah sengane ya tuna kapuena sapi semu. Keraka manangka na semalayang ina manci buajai. Jadi eko angka anak mancaji buaja berarti indok na indok buah. Ambok na ambok buah, lato na lato buah. Ah ini mana mato maka datangnya ya kong kemacai ini tu. Mage na sabah anak na buah aja. Ya kuya deh memang naulo ya sengambok buah aja. Ah ini jamaah dirahmati Allah. Saya tidak mengatakan dega gayasan anak buah aja. Ya kopong Allah Ta'ala puero bisa saja ada. Maka dia pun Allah Ta'ala kulalena kurangi wa ma tasyauna illa ayyasha Allah innallaha kana aliman hakiman. Agi-agi na puelo pun Allah Ta'ala terserah. Agi-agi melonek bu anak buah ga anak setak ga terserah pun Allah Ta'ala wa di mana jadi. Tau memang anak buah tau memang anak sapi, tau memang anak asu wa di mana. Maka nasabah semua yang dikehendaki Allah wa di mana kejadian. Idza arada syai'an ayyakula lahu kum fayakun. Kopong Allah Ta'ala melok mekbui maka daba pong Allah Ta'ala kum fayakun jadi itu. Tapi dia gaga perintana aku orangnya si bawah hati ye ko jadi anakmu manca di buah aja paling sompai burang ibu bocok ya ne burang ibu bocok natarongan ni bepa natarongan onde-onde natarongan sandalak Jepang ganna isi minggu capu mana bepa capu mana onde-onde makanya nasa capu mana ni nasa nandre anakku sini onde-onde si bawa bepai tani anak na mandre balawo mi pura garui. Ini akidah yang rusak pak. 10 telu tahun etana na ceramah Nabi takut tanah Makkah ya jamaah-jamaah. Ya. Maka dari itu jamaah dirahmati Allah ini. Dakwana Nabi yang pertama bagaimana meluruskan akidah umat. Setelah 10 telu tahun etana Nabi munro ke tanah Makkah, letek di Madinah. Sampai di Madinah, yang pertama dibangun Nabi adalah masjid namanya Masjid Quba. Yana masjid pamulan na bangun Nabi ta ku Madinah. Jeko joka ki umrah, joka ki haji, nanti ada season waktu ya koko ki Madinah joka ki masyarah. Tega ki joka masyarah, salah satu masjid yang paling afdal disyarahi di Madinah adalah Masjid Quba. Masjid pertama na bangun Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ta nigi tau mas sempajat di Masjid Quba nasaba angka jenne na kuliah boleh ribolana.
tentu boleh ko hotel tak ko tojo ke umrah atau jo kaki haji, maka Nabi tak pada lawan lolongan ngisi di umrah kalepu. Artinya napa ki joka mas sempajak duan rakang oko masjid di Kuba itu pada ni launa lokka ki umrah si serta. Itu hebatnya itu. Ini masjid Kuba, mage kira-kira Nabi tak masjid pamulana bangun. Nasabak maelo Nabi tak masjid di ummah. Yana tu nak kena Nabi tak al masjidu wihdatul ummah. Na iya masjid na masjid di ummah. Jadi ya tu koti mak bereja mak mi tahu ko masjid insyaallah masjid di tu ummah. Coba gere ko mapamula camat kepala desa, imam desa, ya, majelis talim, ya. Apa kelompok tani, masjid di mana mak bereja mak ko masjid insyaallah masjid di jamaah. Masjid di pak kampung turu barakah. Ya apa ya ko yamin ada punga tawe nareko angka kampanye maka ada ada punga ki baja ko lapangange melok mak bagi lipat si wawa ko kasih tawe ta cica mak ada punga lalana si tawe ayana nasabari de nasib di masyarakat. Ya ko melok ki paset di ummae rahasiana nabi tak huyil masajid patu masigi. Bahkan narampe se di andesana nabi tak maka de tanra-tanran ya tu kampungnya kampung mak barakah. Ya nari tu kampung tu masigina. Ya ko angka kampung dena tu masigina nadapi waktu sempajang asumi malekku yolona babana masigi itu tanda-tanda dena barakah ya tu kampung. Maka itu fanritata aga ya sebarakah ya senge barakah telu inaseng andre guru ta Imam Ghazali tanda-tandan ya senge barakah. Pertama yaitu ya senge barakah mutmainnah ketenangan. Jadi itu komak barakah isi dia agak-agak napa tenangi. Dalle mak barakah tenangi nariko angka doita. Ya ko angka to pada amega doina pada ena tenang berarti dena barakah doina. Baene mak barakah tenang lakai. Jadi ko angka lakai angka na benena na dena tenang papena dina itu tandra-tandra na benena dena barakah. Sambingi gati. Digaga barakah. Makotoro buranewe. Ya tu lakai mak barakah menenangkan istri. Jadi ko angka istri dena tenang angka lakai na berarti lakai dena barakah lakai cilaka sana. Nah itu. Ya senge barakah membawa ketenangan. Kampung mak barakah insyaallah tenangi pak kampung ni. Membawa ketenangan. Dena masih sepak kampung ni. Jadi kau tu masih sepak kampungnya berarti dik nak barakah kampung ta. Itu penting itu Pak. Ini jamaah dirahmati Allah. Ya senge barakah mutmainnah membawa ketenangan. Maka ada ustaz, tikoga je cara na melo tenang. Na yaro lakai ku ya ustaz, tuli HP na mani bawa na wase. Angka to yaro curhat na saya bene ku ustaz megangin apa se na HP na wase na lakai na. Angka ga ku makur. Halo. Nah, dega kalau mate magai biasa mana makur. Bu, ya komak di bola ni tapaleso ni HP ta. Lakai tanah tapase-pase. Loke pengajian HP na napase. Ning kalinga carama HP na napase. Man nasui HP na napase. Melok matindro HP na napase. Kebakaran iko Jakarta ni semana nasa kebakaran inasa Jakarta. Makan reapi ko jupanda ni semana. Silapo yo toy agasane ko Malaysia ni semana. Joli lakai na ni sani. Sebab mage tuli HP na minapas na din ang kanapas ilakai na. Ang kagamapa ko rokoy. Pade napa ni digagamatte. Macawa mana bapae nasa binikulada ya tustas. Ini jamaah dirahmati Allah. Jadi singkirkan itu apa Pak? Beberapa hari yang lalu saya baca surat kabar berita Tribun Timur. Ternyata di Sulawesi Selatan itu kurang lebih 500 janda muda setiap bulan itu lahir. 500 janda setiap bulan. Kenapa? 500 Thomas Serang setiap bulan di Sulawesi Selatan Pak.
katoni koro to wajona to bonena to jupandana to sidendrena to penrana kemana nih koro 500 lalena siulenge. Saya baca apa penyebabnya rata-rata HP. Ya kalau matin rolakain na nagonci mana HP na. Napa ya rodo asenna Suryanti narubah Suryanto. Ya komuni teleponnya matei benera nasa bapak na dendre pa na telepon ita Suryanto. Nasa nga mo akai angka situ lo nelaw tu ya tu dina pa aja timelo melo dui. Anggota aku nasa ya tu. Nasa ba maliwala ni matalipong atarpasa naka benena. Assalamualaikum makun ray makai. Nak dempura HP repak mana HP. Mate lakai na makada. Majanan kamu agak puah HP musola-solanya HP. Nasa mapa ko memang ko tulima telepon ni Suryanto. Ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut Madinah itu sebagai tanah barakah. Madaniyatun mubarakah. Maka nasabak pertama ya rupa kampung itu tenang. Yaitu ko joka ki Makkah, joka ki haji. Beda yaitu tahunna Makkah si bawa tahunna Madinah. Ye ko asli Madinah mesti lembut Pak, lembut tahunna. Lemah lembut. Yaitu si masyarakat na Makkah tu agak makasara. Namun tak natandangi itu gaya setabi. Nah itu beda. Kenapa? Karena Madinah itu adalah tanah yang digelal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanah mak barakah. Kenapa disebut tanah mak barakah? Yang pertama membawa ketenangan. Nah ini yang pertama, Pak. Yang kedua tandra-tandranya itu mak barakah. Maka dia nabi tak yaitu tandra agasane maka dia pengulut Imam Al-Ghazali tanda-tandrannya yaitu yasenge mak barakah membawa manfaat yang banyak kepada manusia. Maka guna ko tolainge dalek tak dalek mak barakah tanya idik bana ke guna make guna ko beneta make guna ko anak tak make guna ko salah surat tak itu kampung tak kampung mak barakah tania kepala desa bawa manyamang na iki manyamang topak kampungnya manyamang topak kepala dusunge manyamang mana pak darei pak galunge ya naro ya sekampung mak barakah. Jadi nyaman na tania alena bawa rasakan tapi bisa menularkan kepada halayak umum. Ya. Pak disenga mak to ya senge pak disenga mak barakah make guna ko tahu ya ko angka to pak disenga na alena bawa misengi adik nak barakah itu pak disenga nya seng. Nah itu jamaah dirahmati Allah. Ya. Kemudian yang ketiga ya senge mak barakah maka dia guru ta Imam Al-Ghazali yaitu ya senge mak barakah natiki marepe lauri pung Allah taala. Ya mak barakah. Jadi dalek ta mak barakah marepe ki ripung Allah taala. Baini tak bini mak barakah natiki marepe ripung Allah taala. Lakai mak barakah natiki marepe lo ripung Allah taala. Jadi ko angka lakai de na sampajak na pabila ini boleh ripung Allah taala. Angka baini de na sampajak na bilai ki boleh ripung Allah taala. Berarti de nak barakah baini tak de nak barakah lakai tak. Ya sebarakah membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Naturungi gare pusa ustaz. Ya. Jadi ini Rasulullah hijrah ke Madinah. Waktu Nabi tak berada di Madinah, ia natu sabak nama masjid pertama na bangun Pak. Kenapa melo pasti di pak kampung? Iya. Cuma ini di mako kue kasihan. Kadang-kadang pada ki di masjid, pada ki tetto mas sempaja mak berjama, na ikia dia nasib dia tina. Jadi rumah masjid cocoknya dan atau matuat tamakada ku bahasi bawa masjid. Itu gara pada ki mas sempaja. Siddi matandre sularana, siddi mariawa sil sularana. Maka dia rocek dia nasa magi, dia nama tandre lada sularana pada banjir mati tu yang rocek dia nasa magatusi mas sampahnya malam pelan dan sularana nalikcak mana ni
Ya, jadi dia nak pajak si cella-cella lalu nama sige. Pada masam pajak. Si di melok mak jama nariko pure masam pajak, si di na melok mak jama gangkana si cella-cella. Si di melok doang, si di na melok doang si cella-cella. Si di mas gigi. Tapi dia na si dia timna. Kasihan Pak. Pada kilo masige umpamanya. Ya. Alina mato si cerita-cerita ku masige. Mate iro cedera nasang ita gare yano kadi jilbana ya mato na pake to riolo yesi na pake taunge namo ustase na ujato ita gare ustase malampe gamana gondro leto ni masigi na de pa na panja magosip de na sadar itu cawalada ibu na saya na kan na den rero barani ta ka ustase ini jamaah dirahmati Allah dega ka masalah malampe gammo bahkan Nabi tak dalam riwayat itu gembaknya Nabi tak panjangnya dari telinga itu 5 jari. Itu dalam sirah nabawiyah. Jadi ya kodi yukru ya roda culita 5 jari panjangnya ke belakang. Maka da ustaz melong kay tiro Nabi tak dema. Maka si kesimi wita ko malampe-lampe jutaro malampe. Ini jamaah dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menyatukan umat. Nah bangun masjid. Ini tu masjid pertama nah bangun Nabi ta. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Qur'an bangun masjid, yarolona masjid bangun pasar namanya pasar Ansar. Magi da pasar nah bangun Nabi ta. Makiri to fanritata melo Nabi ta lisek na masjid angkadoina, dena kasiasi, dena pakere, dena miskin. Lisekna pasae de na keru timbangange de na tipu-tipu tawe na sabak mage iaro lisekna pasae lisek masigi lisekna masigi lisek pasa. Nah itu mage di makokoe lisekna masigi miskin mana na sabak mage iaro tulit tamai masigi de na kana tama pasae. Makanya sabbo isena masigi kirim proposal lele melo doi mage de gaga dui na lisekna masigi dena macam mak balu lisak na pasae dena kana tama masigi ke rumah na timbangange na tipu mana tawe na balle tawe na bangawang tawe magai lisak na pasae dena kana tama masigi lisak na masigi dena kana tama pasae sehingga Nabi ta melo na pasidiwi lisak na masigi angka mana itu mancaji orang sejahtera angka doina lisak na pasae makoto rodek na keru timbangan edek na tipu-tipu magai biasa mana tama lalu na masjid ini. Makanya Nabi menyandingkan di depan masjid ada pasar dan di masjid di depan pasar ada masjid. Nah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kecerdasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka to siampena Nabi ta. Yang kedua, tugasna Nabi ta diutus di lebok na yelino. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surah Al-Anbiya ayat 107. Tugasna Nabi tadi utus di muka bumi ini rahmatan lil alamin, pamasir ya manena alangin. Tania pamasir selengi bawang, tania pamasir aga senai rirupa tawe bawang. Nekia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Sinina alangin. Apa buktinya? Nabi itu lutfiyatun li azwaji, lemah lembut kepada istrinya, lemah lembut kepada keluarganya, lemah lembut kepada anak-anaknya. Itu Nabi ta lembut. Loki mite lembut Nabi ta bu. Ibu. Bu. Lembut Nabi ta bu. Suatu ketika iro Nabi ta madakai. Ya semua sange madakka bu. Madakai. Nagorengi benena. Fikir cara nak gorengi benena, ya Humairah, wahai istriku yang cantik kemerah-merahan pipinya. Itu lembutnya Nabi tak. Bapak komator lakai tak kena fikir bu. Ya koma celak iwe tak rasa celak iwe. Atau nai tani sipu benena nasa, sipu. Nabi tidak pak, Nabi itu memanggil dengan panggilan yang sangat lembut. Ya Humairah, wahai istriku yang cantik kemerah-merahan pipina. Ia naruh panggilanna Nabi tak, oko benena ya senge Aisyah.
Ya tosi benena nabitta yaro yasange bene pamulana nabitta niga sana Khadijah tani asana nabi ya ummul mukminin pangulun na to matappe coba indok na to matappe jadi itu panggilannya nabi itu selalu lembut makanya ya Rabbah ya komelo kik maceri nabitta lembut kepada istri. Ya koyobi panggil dengan panggilan yang lembut. Ya Humairah, maka ada Nabi tak madakka kak ya Humairah. Ya Nabi tak ku madakkai aga nenu kopi. Ya maka ada Nabi tak ya Humairah madakka kak ebura kak kopi. Aja nama pelala anda. Mapari-pari benena Nabi tak joka mapelawai. Ya, malah ni aga sanai panci na patui apie na inapa na tapagi uway na inapa na palawaye puray na palawaye mapari-pari benena nabi tak mala jaro waye na tapangi upo kacay na tapangi ni kopi na tapangi ni aga sanay uwe pala na inapa na garu pangulut ta Aisyah puray jaro na tinigati yolo na nabi tak ya Rasulullah tepu ni kopi inon ni isuro na Allah Ta'ala ya nabi tak mataru na ino yoro kupiye bismillahirrahmanirrahim macalla tapana nabi tak magai na tabak liwo paina degaga golana na lupai Aisyah tarigolla macai ga nabi tak dena macai macalla tapana nabi tak cak beru ko benena na gorengi ya Humairah sini dulu magai ya surun Allah Ta'ala melok kak minum kopi berdua denganmu dalam satu cangkir mak dape benena nabi tak tuda cedena napai melok na inung Aisyah dibantu oleh Rasulullah maka teningi urina kacai nainungi pagulut Aisyah matap macella tapana Aisyah ya Rasulullah adam pengakak walu pekasi tepangi gola nasabak maperi-peri kak mebui cawa nabi tak tongan ni mapai kopie na ikia macam ni tapatan di bapak komentar lakai tak bu jangankan yang lupai tepangi gola angka mo golana makuracan ini tapakan ako nasun ya kau ite tapamu tuli badakmu bawa murusuk na demi seme buwe pelah mate benena nasa maga mema wiamu ko bene pak na demi tau poji ko niga suruh ko lo kamadu tanu na mana kamema chandri kuriolo mau de na gaga kalau zaman anak de na paja ronta sih magi na ronta nasaba ini matolak kaya na polei jadi ya koman nasui bene tak mangu inan repa aja nata macai magati ki joka mali kecak tarengi kecak paja tuh ngapain nanre nasi kecap namanya mangutoni nanre macai toni matudu ni bene tak mananna aswani de tona nareki jatata kuan niwi idi namurani cilaka maluku toni asona maluku toni wanninna makanya jangan marah. Ya natuna Nabi tak manusia yang paling cerdas la tagdab, jangan marah. Maka teri ibu-ibu aja mu terima cai. Sebab ya tu makun raye. Nenena makun raye Hawa asna. Nenena murane Adam asna. Betul tidak? Niga pamula murane kulinoi. Adam. Jadi nenena sini murane Adam asna. Niga pamulang nenena makun raye Hawa benena Adam Hawa asanna yana ro pamulang tau makun ray ya ro ya ko itapu ya sanna Adam tak tutup patimue ya ko itapu ya sanna Hawa tak buka timue coba gerebu asama mana ki Hawa 1 2 3 si sepi taruh malampe bu siap di menek Hawa 1 2 3 tak buka mana tuh timur tak toh Adam tak tutup timur makanya ya tu makun ya tu tak buka timurna Hawa itu makun ya tu ya apa namanya menyawana kopurai manana suwani baka ya ros yare are to wan ritata makada ganna ko 70 kata-kata na pasula na sesoy ang kato makada 75 pokokna ya to bakun raya ya pa namanya menyawana wa itu manan nason ni ba
Makanya ini burane kumanan na ibeneta ang kalingamawan ni. Aja to si tachwe manan na nasabak magi na pake asan rilangina nenena. Macam mana burane maga biasa maneng inanak ko benena. Nawayangkang ibenena maka daw garalada yaro bene ko kumanan na. Jadi baja sa nga dia pak ya kumanan na ni beneta magko manibawang. Magi tapaan ni. Asan rilangina makun raya hawa. Ya pa namanya manyawana ya ko wa itu makun raya. Yetosi tu burane tatutu timunna Adam tatutu timunna tapi biasa melamatana yetona tu namanya burane kamata-mata kata mata katemi-temi mage nasaba tatutu itimunna tapi melamatana yetosi makun raye tatutu ni matana tak buka mau patimunna lo ni matindro de pa na raja man nanna we te kasi ko pole bapa nang kasi tuwing kalinga na pole ko muasa ngalemur rapa na pole ko rapo ang kawing kalinga bernita jandas mo gandeng lo ni matindro na de na pa ya di man nanna mage na saba ya tu makun reye nene na makun reye hawa atam makanya mengerti kita ya ko caki tulipan nanna ibeneta sit di rahasyana agar rahasiana ya tu makun raya peta tawafu asenna niga pak peta tawafu ya tu makun raya ya pa namanya wana ko matawafu ko pasai lalo na siminggu ya ko angka makun raya de na tawafu ko pasai menre ten sidarana ya tu makanya rahasiana makun raya ko angka makun raya de no leca beru takan ci bangina tempele di siratu sebuah lindro na wani tapa macawa ya tu magai rahasia na makun raya tawafu mimato selna dia pa namanya ama kuti loki macan ne ko pasai namo digangan nali ko macan ne mula na siminggu nah itu makanya ini burane aja tancaji burane BRI aya semurane BRI burane reke na Indonesia si runtung makun rai BNI BNI noko na Indonesia dega ketenangan pak makanya Rasul membawa satu akhlak yang sangat mulia aga akhlak nati nabikta yaitu lutfiyah li ahlihi lutfiyah li azwajihi kelembutan kepada anak istrinya ini jadi pak lembu ki ko beneta aja sama kasara pangkat ngatu burani liwa kasara ko benena tapi dia nama kasara ko benena bali bolan ya ko benena newa ada te ko boleh si senna angkel laba benena bali bolan na sa we siti boleh tega ko tu tabala ipa makotoro ini makun raya bagaimana Rasulullah mengajarkan maka itu pandritata ia tu ampena benena nabita kalau di dalam rumah ke barat-baratan di luar rumah ke Arab-Araban si sepi di dalam rumah ke barat-baratan di luar rumah ke Arab-Araban betul na ada ya kokowi lalu na boleh kehidupan di barae ya Rasulullah na sulara cepa-cepa mina pake kokoi kamarae iya, napa ke rawajuna mak bajak ya rupa lapi ikutana. Itu namanya ke barat-baratan. Tapi ya kau masui boleh ke Arab-Araban. Itu ni aurai. Aja tau sini balik. Ya kau kui lalu nak kamara la ilaha illallah talu lapi lipa napake. Iya. Angka dilakai nama dape matudu ni pada sapi. Kecarana wan ditenalakai tak pak. Angkat olah sama aku kue dua lasana makun raya ko sidape lakaina. Pertama, biasa lada ya makun raya koloi matindro pake benda bolong, benda lotong. Nabayang ka mana ngalina. Benda lotong, angkat mako kue nasate benda lotong untuk glowing. Agar ya ro tapana tu 5 dece ngi kulit la ya ro pake benda lotong. Desa na marigaga bu ya komelo ki matindro pake ki benda lotong. Tapi sebelum matindro kita bisengi yolo tapata. Nasaba magai angkat tahu ya ro jantungan lakai na nasaba mage pake benda lotong lektu lakai na buka kamarai gili lakai gili benena jantungan lakai na mata rumate mage taselangi nasaba mabolo mana tapada na se bene kuma pute mana ke mako ke tapa barubai papada silolona nan reapi makanya bu koloni matindro pake parfum wawangian wangi-wangi aga na puji lakai tayaro tapake ya aja na tapake benda lotong tapi saya ini komelo ki matindro yang kedua lasana makun raya
Ya raya komelo ni matinro lakay na. Biasa rumakun raya nagoso mo pi manontong. Tate 10 ni dua na di pa na pa manontot tama ni kamaray lakay na pa na tama. Ang kagamapakurok ko eh. Oh, di na tugalong mate. Aga tato tanontong ikuan niwi. Pileng aga, Indosiar. Aga judul na pileng na. Di gagalaw pawi. Bu, ya kotama ni kamara lakay ta. Idi makun raye magati to ni macwe tama kamara aja to si monro manunto saliwang. Tama ni kamara lakay na. Tati asira na tama kamara, tati 10 manidua na tama alena. Maka naman ibawa lakay na inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tasila benena magi pa. Mati man ipakasain apa kitama. Gaga. Kutama ni kamaray lakay tachwe ki gati mati amang ipakakasain apa kitama. Nigi makunray. Dena macan jaga ipakakasak na lakay na. La'anahumullahu wal malaikat ya jemain. Taurila tanroy ripuang Allah Ta'ala na niyar yamanan na malaikai. Itu. Makanya mengerti ini makunray inilah asaya. Inilah akhlak Rasulullah dalam rumah tangga, begitu juga akhlak istri-istri Rasulullah di dalam rumah tangga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia pilihan, tanya tahu biasa. Sebab mega tu makokoy nasang ayala maulu. Ayala masalawa na pada moki nabita tau mato idi tau mato nabita angka indo na idi kamato indo ta nabita manre mato idi manre mato iya na itau madoraka pa magay na pada alena sibawa nabita betul yaro nabita pada ki tau angka ulunna angka jarinna angka matana pada na eke nabita manusia pilihan wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dega gemasupo dari timuna, dega ga ada-adanna, dega ga gau-gauna, dega ga pangkau kena, yang tiku anil hawa berdasarkan hawa nafsu. Ya. Tapi sinina napigau nabita wahyu yuha, wahyu langsung po dari Allah Ta'ala. Lo kimi tibutin na bu. Halo. Bu. Matin raki. Ada itu. Ibu-ibu, bapak-bapak. Kamu bawa tu, ya, cendek bidik, kelebihan nabita, yaro nabita bu, angka nang kasewa waktu, nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turu pusukna, matinroi turu pusukna, sebaya tu nabita ku matinroi tuli masuk pusukna nabita, dalam ilmu kesehatan. Ternyata ya tu ya ko angka to matinroy na tu 5 pusa. Seha ya tu. Ya nabita ko matinro bebe pusa na. Ya to sidi ko matinro ki bebe elota. Nabita ko matinro bebe pusa na. Ya robenena nabita pangulut ta Aisyah mapedi babuana. Mapedi watana, mapedi babuana, mapedi apun. Wattuna mapedi babuana benena nabita. Naite nabita turu pusana malay palulu benena nabita malay palulu lap mataru yaro benena nabita nalulu yaro pusana nabita mampake nalului ya pure nalulu pusana nabita narame-rame ko werinungi na inappa na inung pangulutta Aisyah paya mapedi babuana pangulutta Aisyah gara-gara pusana nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar bapak komartoro pusuk nalakai taba bu, coba-coba nih, ya komapedi babuata, lului pusuk nalakai ta, patuju meman ya wana kalepala, ramme ko werinungen apa minungi ko denang kata joli-joli, napa na joli-joli pa, pusuk na nabi pak pura, pusuk nalakai ta liwa sabuna, mana boleh sama pak. Lo na pada alena nabita jangan kapusana nabita temena nabita lo ke nabita ko dar karomai si bawa manituna niga manituna nabita pangudut taali karamallahu wajha lattu yo ko dar karomai masih ke nabita melo teme nabita de na sembara teme
Ia Nabi tamelo teme, dia tidak kencing di bawah pohon berbuah. Ya apa ini mak buah cempai, ya aje tak siwali napa sempuro ibatana cempai. Madoraka pak. Ia Nabi tak dia sembarat teme. Nabi ta sallallahu alaihi wasallam masih ke melo teme mala bila-bila. Ayah sebila-bila pada launa esero-sero ataruwai. Napat tarima temena Nabi ta. Waktu napura napat tarima temena Nabi ta, nataroi oko yawana po karumai. Napalesoi, napa decegi tongko na. Angkai manetun na Nabi ta pangulut taali poso madakalada. Naitay angka uwe yawana po karumai. Nalagay patutu na nainapa nainu pangulut taali. Puray nainu capu ya roteme ang kanina bitta. Tejo kateme kukoy. Maka dia pangulut taali, ya Rasulullah, teme gaje ya ro pura mana ginung mana kaje teme de ko nyaman na ginung khairum mimma zamzam, maka singe na iya we samsange. Bapak ko matoro teme na lakaita. Sipungan na pangulut taali pura nainu teme na nabita. Maka dia nabita ali muinung iteme ku na demo akataiwi baraka iatu de namu malasa ila akhiril hayat latu matemu. Pungan na pura nainu pangulut taali teme na nabita de nang kana malasa latu mate jamaah dirahmati Allah. Mapa ko matoro kira-kira teme na lakaita. Jangan ka melo inung ye ko pure teme na de na sirangi teme na sama na lorap pa iyo inataro sa aga sa sangina teme na. Temena Nabi tapak pura, temena lakai tak liwat sengina. Bagaimana bisa sama Pak? Makanya pantas dia tu. Nigi masalah ri Nabi ta wika season, isalawaki ri puang Allah Ta'ala wika 10. Nigi masalah wika 10, isalawaki ri puang Allah Ta'ala wika 100. Nigi masalah wika 100, puang Allah Ta'ala salawaki wika 10. Artinya nigi tahu si mata salawake Nabi ta memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wujud kecintaan Nabi kepada Nabi. Nigi tahu pojiwi Nabi ta man ahabbani kana ma'i fil jannah. Yana tulis surga nareko mapuji-puji teri dan bisa. Makanya disuruh ki masalawa. Bakar ilalan nasi dia hadis makanya Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairud du'a as-salat. Na iya parilo doang kami na makasing salawa. Makanya agi melo ye laupa as-salawa ki yolo. Pa imang ya ko mengerti ya senge parilo doang ya tu parilo doanan pasti ang kasalawa diladen. Sebelum melo doangi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Napa melo doang agi melo ye lau. Sininna parilo doangi kullu du'ain la tarfa illa bis salat. Sininna parilo doangi de nalatu ripong Allah Ta'ala ko de gaga salawa arilalan. Makanya salawa ki rahasia ya. Mamutoroki mangotoki ceki natik ke polisi ya salawa bawan ni. De natik ke polisi. Tapalari motorota de aga sanai tapang ke polisi olo baca salawa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Malam peladai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Malam peladai Allahumma salli wa sallim alaihi. Malam peladai sallallahu ala Muhammadin. Malam peladai sallallahu alaihi. Malam peladai sallallahu dia nagagai roh. Sallallahu alaihi paling pendek itu. Salawat mana mau terserah, mau panjang mau pendek. Jadi aku masih kaki tapang ke polisi Allahumma salli wa sallim alaihi. Laba ni dena nanti ke polisi. Ya ko natik ke polisi lesu kita tanroi ka ko natik ke memang. Yang penting lekak mi surut-surut tak. Pak kodena langka na pasitika ko lo sarawa. Jojo ni bacana tapi de gagas tengkana si bawa simna kicerana. Ia naro yaseng ipasikan nai bacai na gau Ia panayasa tepe na rekosikan nai telu atau na atie adan na timue gau na watakale. Jadi pada cengi ni ata ipada cengi salawata elang kaki sipta insyaallah laba ni itu. Ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia paripurna. Dena parallu maiga parello dua mak dumpu bacai pak salawa na mawa. Angkala kai tuli masu tanga banni. Bici da culina salawa paja ya tu.
Ya kopura di musalawaki nanti masumo pabacanga surah Yasin. Ya kopura bacanga surah Yasin nama komopi. Makancan ya tu. Namo ya usito na minta. Ini jemaah rahmati Allah. Anak-anak liwat betana salawat. Angkera ustaz liwat beta anak-anak. Na bacanga bahasa lawak pajam beta. Milo lo mas sempajang. Bapak anak, mak golok mo, pi anak na goreng anak-anak, lo kena may tumilok lo masigi Maka dia anak-anak jolo pak dia panagol. Bani tahu dia panapanya mak golo anak na tama bapak na tengah na lapangangi. Mataru nabi ci salawat dat culina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tapak kerak majaya orang anak. Oh, kerak majaya. Tasile mana penontongi kuy, agar baca ya ustaz Mana kata pekerak majaya anak-anak? Kencana salawat mage na sabak na bacanga ni salawat da culina maka pesa ijarina yawa maka cetan na karamaya anak ya kaka nana tuli mabatta bici salawat maka pesa ijari yawa hai make guna salawat ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Bapak Ibu dirahmati Allah, aga waparatukeun naik syari-ari egana hikmah. Tapi yakin dan percaya ye kolatu ki matu bolata makutane lakai ta aga cara mana ustaz ko masigi musti pusing maka da aga melo ifadangi lakai ta. Betul tidak? Nalu pe mana itu? Dena taisengi maka da aga ufau. Makanya ye kolatu ki bolata makutane lakai ta aga cara mana ustaz malampe lada ko masigi pada bawan ni akada bawa ni as-salawat korina bita. Agali sana as-salawat bawan no. Itu. Jadi tulis ya tu. Pemege mas-salawat rina bita. Dega ga amala na perintah pung Allah Taala. Pung Allah Taala jolo jamai na perintah. Pung Allah Taala na perintangi sampayang ede na sampaya pung Allah Taala. Pung Allah Taala na perintangi puasa ede na puasa pung Allah Taala. Pung Allah Ta'ala na perintangi haji dinin di haji pung Allah Ta'ala na ikia salawae inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi majapunna pung Allah Ta'ala yolo na inapa malaikatna yusalluna ala nabi masalawa rin nabi ta ya ayyuhalladina amanu na inapa iparenta sinin na tumatapue sallu alaihi wa sallimu taslima as-salawa kullu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat pun Allah Taala yuluk jamai. Makanya jamaah dirahmati Allah pamigay masalah. Parilo dalle as-salawat ki. Maka dai tufan ritata Habib Umar ibnu Hafiz. Nigi baca salawat 140 siddi. Ini 140 siddi lalan nasisso. Dia tidak akan tertimpa fakir hingga dia meninggal dunia. Namo deka kana jama. Bayangkan, angka dalam kuruna, namo deka kana jama. Apalagi komak jama mui. Salawat bu. 140 siddi lalena tas sesuai dena fakir ya tu tahu latu mati. Namo deka kana jama. Baraka na salawat. Jadi ini perbanyak salawat. Maka ada sikoro poin yang kedua, nigi tahu man aktara salawatin. Nigi tahu mega mas salawat ri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan yang kedua, ia tu tahu dena kan nailasa dawaul kiba. Dena kan nailasa penyakit degeneratif. Ayah penyakit degeneratif, penyakit menular, virus yang mematikan. Kanker itu namanya penyakit degeneratif. Jadi ko angka tahu 140 siddi salawat lalena tasesu siwani, yakin orang itu tidak akan terkena virus yang mematikan termasuk penyakit corona. Jadi ya ko angka tahu nak kena corona dena salawat ri nabi itu. Ya. Namo niga. Ya. Namo ahli agama. Pak biasa itu ahli agama macam pawi alena dina figawi. Alena tisur tema sampaya, alena dina sampaya. Ini makanya nak kena corona. Itu corona rahasianya salawat.
Itu terdapat di dalam kitab Al-Ashir Al-Muwajibatu li Mahabbatillah. Ya kota baca salawat 140 siddi dalam setiap hari atau dalam setiap malam, maka yakin tidak akan tertimpa penyakit degeneratif. Yang kedua, denai pakasiasi yaitu tawelas tu mati. Maka dari itu, mudah-mudahan ya salawat tuliang kaki maka malakangi dawadingi napak barakah pung Allah Ta'ala atau tungat tarilino, dan insya Allah napak barakah ipung Allah Ta'ala atau tungat tamati risul munrina insya Allah. Mungkin ini yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Mari kita menundukkan kepala sejenak. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita pada siang menjelang sore hari ini napa barakah ipung Allah taala dawat digi salamat lino letu akhirah insyaallah. Yang ada penyakitnya disembuhkan penyakitnya, yang ada utangnya dilunaskan utangnya, yang bermasalah keluarganya diselesaikan masalahnya, dan yang belum punya anak diberikan anak oleh Allah, dan yang hadir di sini insyaallah dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah, berikan kami petunjuk sehingga kami bisa mengarungi kehidupan ini dengan senantiasa taat kepadamu ya Allah. Wattuqa, berikan kami ketakwaan sehingga kami takut melaksanakan segala yang Engkau larang ya Allah. Wal afafa, berikan kami kemuliaan sehingga kami tidak dihinakan ya Allah. Wal ghina, berikan kami harta yang halal ya Allah. Berikan kami harta yang cukup ya Allah. Nasabak maiga tau tawire warampara maiga naiki adina ganne. Puang tapak ganne kangak pak bereta lauria leku puang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Puang maiga dosa upiga puang. Maiga atas salam upiga puang. Ya kotan niat dampes si matamu puang. De ulap poleri pacalam mulino letu akhirat puang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.